arz ederek hemen başlatmak istiyorum. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle bu güzel etkinliğe başlayacağız. Yine Mevlid-i Şerif dinletisi, birbirinden güzel ilahiler, ezgiler dinleyeceğiz ve vakfımızın bu seneki mesajına hep birlikte kulak vereceğiz. Birbirinden güzel konuşmalar dinleyeceğiz, Türkçe ve Kürtçe, ve bu güzel günü her zaman olduğu gibi güzel bir duayla inşallah tamamlayacağız. Bir kez daha mübarek olsun diyorum. Hepinizden bir istirhamım var. Lütfen alanı dolduralım. Lütfen kenarda bekleyenler, şu karşı tepecikte bekleyen kardeşlerimiz, peygamber sevdalıları, sizleri de alana davet ediyorum. Ve efendim Kur'an-ı Kerim tilavetiyle programı başlatıyoruz. Kur'an-ı Kerim tilaveti için Şeyh Münir Abdülcevat Beyefendi'yi huzurlarınıza arz ediyorum. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا
مبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت وإذا النجوم كدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما
تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين صدق الله العظيم. الفاتحة. يا رسولنا يا حبيبنا يا طبيبنا يا مولانا الصلاة عليك الصلاة عليك جبر تلاوت قرآن كريم خدای تعالی سیدا شیخ منیر عبدالجواد راضی به خدای خیرای قبول که inşallah. Ey sevgili, teşrif etmeden evvel zemheriydi mevsimler. Ara renkler çekilmiş, siyah, beyaz resimler. Sen geldin ey sevgili, mevsimler bahar oldu. Ay doğdu üstümüze, geceler nehar oldu. Yağmurlar ayağının izini öpmek için hasretinden bulutlar ağlıyor için için. Geceyi yırtan ışık dolunay gibi yüzün. Varlığın büyük devlet, yokluğun keder, hüzün. Sevgili, içimizi ısıtır sevgin, şefkat güneşin. Mahlukatın içinde yoktur benzerin eşin. Süreyya'nın ışığı, gözlerimin nurusun. 14 asırdan beri ümmetin gururusun. Selam sanadır rehberim, salat sanadır sultanım. Gelirler Peygamber ana emigoh bedne mevluda şerif ve me tevi mevluda şerif emi selavat abinin jber ve yeki em mevlud khana daveti platform etkin keremkin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ümmi ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ümmi ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بنابي خداي الرحمن الرحيم.
بجمر حمد و ثنای قلب و جانم ددن بوی خالقی کون و مکان وی به انسان دای زانین با کرم خوندن و هم حکمت و علم و قلم اول و هم آخر رب عظیم هم علیم و هم کریم و هم رحیم مالك افلاك وعسمان بحر وبر رازق جمله هين رهد بر ام تمام آن وجود بقدرته جن وإنسان وباسم رحمته نعمة خوش أمكرنكو مسلمان هم محمد سرسري مكر شبان بوي هداية دام قرآن كريم رهبري چونا صراط المستقيم ای خدای به شریک و به مکان تو به ایمان نهیلی تو زمان دور نکی متاه بن کو ام بجن یک دمی یا رب جدین خوی مبین ما بکی یا رب ج اهلی پر وفا طابع ریکا محمد مصطفى شاشنکی مجبری تا آخرتی طاهر نمنام جنان و جنتی امج عشقا جان و دل با خوش کلام سر محمد الصلاة والسلام الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله ای محمد سرور هر اسفیاء خاتم هر مرسلین و انبیا مثل باران بهار رحمت پر ببارین سر رب عزت هرچی اجسام ملون کوهیه او دعس عکس وی حباته روج و شب هم بحر و بر نهر و نبات تبع عشقات لقوم در حیات لدلكم عن حبات فقير او دقر ضابا ملال من اسير لو بزارين لبر درقاهته امدكن هبيج فضل جاهته بشفاعتك لما ظن عاسيا برقهاك ارز حالو قازيا سل يا ربي وسلم بعدد سر حجان محمد تا أبد سد شكر يا رب تدام او رسول مل في دين اسلام كر قبول امدكن هبيج رب العالمين دورنك مجسر يا نبي امين ناو کسی سر عرض و اسمانا تمام کس نبو پیشتر جوی خودی مقام هم بخاطر ناوی وی چه بونته بعرض و اسمان روش و عالم هیب و شب خوی سعادت کی مزن بو بقدر کی محمد ناسکر و لکر نظر پنج عالم مصطفی بگمان افتخار متوای هر زمان لو محمد خوش حبيب ذو الجلال صاحب إكرام وقدرك پر كمال او جبوي مسكين وجارة پر قلك دل حنون بو بقدر قنج فلك لو جبوي رحمة إله العالمين هاتي يسر عالم نور الأمين بقرا دست مؤمنا ای جان جان سی و سیوان سر مبتر و جاگران خوش نزانم وصف بجمله و نبی بسلام من رب عالم سر تبی همج عشق جان و دل با خوش کلام سر محمد الصلاة والسلام الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا
باو احمد عبدالله نوجوان لایق ناو محمد پر بشان رندو لوحاتی گلک بو به حساب گهنه داو آری و کار خراب وصف عیب لول دوراوی نبو لو کنورا احمد پاک پر بو پر شیرین بو برد لباو خو او صد ودا بود بر جان ویله پیر بو عبدالمطلب لیوی دزانه نکر خوی زوج عبدالله جان بس کجرا بین جن کی پر دلال هم جمالک پر عسیل و نان حلال ناق تمام قیز رنده مکیا جر مناسب دی که چاوه مالیا آمینه پاک و تمیز بو به قدر هم اصیل و نازنین و معتبر پر شرف دای خدای رامکن او نقنج والد جمله جهان رابو عبدالمطلب کر کاروبار دعوت گل کی مزن چکر جوار خلق مکه تغدهاتن دعوته هم نکاحا وانبری و ساعته باری نور سر بو کزاوا و دمه داملک تسبیح رب عالمه پر بقدر اول بار به هر دو ذات لو جوان چه بوی فخر کائنات او مشرف بون به نور احمدی دایوان او لو خدای سرمدی بوری ششم سروی سالا هر دکان او سعید بون نوشه و روش هر زمان غم نخواه عیدای کاجان مصطفى نافدن خواه باب وان درد و جفا او یتیم آنی دنه به حکمتا کری امثال او جبوی ملتا به خودی نامین او نورا جهان لو جبوی وی رب عالم بوشوان رب عالم چه ترج هر حامیا حاضر و هم ناظر نول هرجیا امج عشقا جان و دل با خوش کلام هر ببیجن الصلاة والسلام الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله تعب وأذية كوندي من آمنة تمام مدتي بمحاملة من دخو دادي قلك خوني غريب أنبياء بمزجين يا حبيب بیستنی سانا میلادی سال فیل آمینه کت حال بیل دانا جمیل نور حقیقش راب سرنی و خانومان بود شق چو سر جهان مثل دخان شعل دا در عاصمانان و ودا و شوی رنگ ستر احمدا و دمیل سر عرض و ملک فارسا پر عجیب واقعی بوند یک زمان هم سنم تذکت نخوار بسر دوا بو نارش بود پرستارات وا داویا ظالم و پوتا وایتی ویل عرد راب آلا وحدتی روشندی قد مثل ایرو کائنات سیدی ولو رأیرو تی حیات دل بران آزو دلال مهوان لی مست سکران عشق وصل دایلی
ماه نیسان بهار رنگ رنگ بسته خوندن اندلی باندان دنگ سر روی عرض تمامی گرت نور لو ملک دورا جهان بون سور هم بون آزاد ام ظلم مدسوش غایه درکت سر جهان تعوروش اذن لیلان ین خیال شهدیه از شیارم اذن حال خونیه مهربی الاول رشد الشمه اهل عشق رائی رو خوش دمدمه کدو هاز درش بویه جوی مهی هات دنیا مصطفى مکه امج عشق جان و دل با خوش کلام سر محمد الصلاة والسلام الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله إذا أوججني لعالم ضايروز الصلاة عليك والسلام عليك حتى دنيا مصطفى لو ست فيروز السلام عليك والسلام عليك ست فيروز حطوايا مسكينة براز السلام عليك والسلام عليك ست فيروز حط خاتم پیغمبراز السلام عليك والسلام عليك سد پیروز هات یاری یارا سد پیروز السلام عليك والسلام عليك سد پیروز هات قائد و رزان دوز السلام عليك والسلام عليك سد پیروز هات مرشدی مؤمنا السلام عليك والسلام عليك سد پیروز هات قنجی انسان و جنا السلام عليك والسلام عليك سد پیروز هات رهبر به امته الصلاة عليك والسلام عليك هات امام و پیشوان دولته الصلاة عليك والسلام عليك سد پیروز هات آفیتا با هر هیام الصلاة عليك والسلام عليك مرحبا ای مزهر وحی و کلام الصلاة عليك والسلام عليك پیروز هات سر مرمل سلات السلام عليك والسلام عليك پیروز حق دام ابشرین خلات الصلاة عليك والسلام عليك خیر به از بهار و از نوروز الصلاة عليك والسلام عليك سد پیروز و سد پیروز و سد پیروز السلام عليك والسلام عليك الفاتحة تكبير تكبير الله أكبر الله أكبر
برينا الله حبيبي طبيبي وكوينا مثل أنا آدم وأنا إبراهيم ونوح يوسف بتمحبوب وليعقوب شيرينا يوسف بتمحبوب وليعقوب شيرينا غيري تنهندر صدف بحر وجودي لو لازم أمقس تبكن راه مدينة لو لازم أمقس تبكن راه مدينة گاوا کتهاتی بویرانا این هرجی ایدی من دیزل مخرابی و شرینه گرده تو نبویا ندبو چرخ بدایر سرگشت شوقه تتنينا ملكينا سرگشت شوقه تتنينا ملكينا جارك نظر کی من مسكين خريبي بردم جحبسو وج زندان درینه بردم جحبسو وج زندان درینه حبات دنالين مقتول جفراقا تج عثمان وعلينا مقتول جفراقا تج عثمان وعلينا جارك تشفاعت كي بناوي خجبو من لو راكم لغير تيمضى چونینه لو راكم لغير امداد چونینه تکبیر تکبیر الله اکبر الله اکبر الله اکبر يا رسولنا يا حبيبنا يا نبينا يا مولانا
Saygıdeğer misafirler, Mevlid-i Şerif için kardeşlerimize çok teşekkür ediyoruz. Ağızlarına, yüreklerine sağlık diyoruz efendim. Ve geliye bindanın peygamber hinek mevaneme ji dervayê welat hatine li protokolê rûdirên em dixwazin wan textîm bikin. Belê ji Kurdistana Iraqê nûner û temsilciyên Komara İslamî hatine û xêr hatin serçavera hatine. Takbir! Dîsa ji Kurdistana Iraqê nûnerên yekgirtiya İslamî hatine û xêr hatin serçavera hatine. Takbir! Değerli misafirler, İslam coğrafyasının farklı noktalarından aramızda çok değerli misafirler var. Bunları takdim edeceğim. Lübnan Tevhid Hareketi lideri Sayın Bilal Şaban aramızdalar. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Takbir! Belê ji Kurdistana İranê nûnerên Cemaata Davet û İslahê hatine û xêr hatin serçavera hatine. Takbir! Fil dişinden, evet yanlış duymadınız, Fil dişinden Sayın İsa Konda beyefendi aramızdalar. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Takbir! Belê ji Kurdistana İranê hinek Seyda alim rewşenbîr mütefekkir hatine ji hinek bajaran em ji wan re jî dibêjin û xêr hatin serçavera hatine. Takbir! Efendim Gana'dan Sayın Nurul Hak Yehuzan beyefendi aramızdalar. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Takbir! Ji Kurdistana Sûriyê nûnerên terîqeta Xeznewî hatine û xêr hatin serçavera hatine. Takbir! Ve Tanzanya'dan Sayın Abdülaziz İddi beyefendi aramızdalar. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Takbir! Dîsa ji Kurdistana Sûriyê Sekreterê Giştiyê Partiya Demokrata Kurdistana Sûriyê hatine û xêr hatin serçavera hatine. Takbir! Evet, bir kez daha çok teşekkür ediyoruz davetimize icabet ettikleri için. Tüm misafirlerimizden Allah razı olsun diyorum ve coşku hız kesmeden devam ediyor. Birinci ilahi faslı için sahneyi sanatçı kardeşlerime bırakıyorum. Yalnız bir istirhamım var. Lütfen alanın dışında bulunan kardeşlerim, Allah rızası için alana teşrifinizi bekliyorum. Evet, lütfen şu boşlukları dolduralım. Allah hepinizden razı olsun. Esselatu aleyk. Esselatu aleyk! Esselatu aleyk!
Hep beraber gür bir sesle nakarat bölümünü. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Özellikle arka taraftakiler. Gür bir sesle haydi Allah. Ya Muhammed peygamberi, kırat yok benim radiri. Ya Muhammed peygamberi, kırat yok benim radiri. Selatu selam daimtiri, rehber rezon ya Muhammed, rehber rezon ya Muhammed. Selatu selam daimtiri, rehber rezon ya Muhammed, rehber rezon ya Muhammed. Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber, Muhammed rehber, Allahu Ekber, Muhammed rehber. Takbir! Takbir! ما بسلموني ونحكري قلبو جيرا برندري ما بسلموني ونحكري قلبو جيرا برندري شاور وجه كنكري وزاري رهبر رزون يا محمد رهبر رزون يا محمد شاور وجه كنكري وزاري رهبر رزون يا محمد رهبر رزون يا محمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر arka taraftakiler haydi hep beraber söylüyoruz. Allahu Ekber. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Allahu Ekber, Muhammed rehber. Allahu Ekber, Muhammed rehber. Ümmeti tüzaf çile oldu, ümmeti tüzaf çile oldu, ümmeti tüzaf çile oldu, ümmeti tüzaf çile oldu. Erpeşmoni vazen himmeti, rehber rezon ya Muhammed, rehber rezon ya Muhammed. Erpeşmoni vazen himmeti, rehber rezon ya Muhammed, rehber rezon ya Muhammed. Allahu Ekber, Allahu hep beraber haydi Allah. Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber.
rehber. Geldi bak lisanımız, alevlendi aşkımız, Muhammed'i sevdamız meydanlarda. Geldi bak lisanımız, alevlendi aşkımız, Muhammed'i sevdamız meydanlarda. Muhammed önderimiz, Kur'an'dır rehberimiz, İslam'dır özlemimiz meydanlarda. Muhammed önderimiz, Kur'an'dır rehberimiz, İslam'dır özlemimiz meydanlarda. Haydi ümmet Muhammed'i sevdaya, 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 haydi ümmet Muhammed'i sevdaya. Bayramdır bize Nisan, şenleniyor dörttür yan, Serhat, Ahmet ve Volkan meydanlarda. Bayramdır bize Nisan, şenleniyor dörttür yan, Serhat, Ahmet ve Volkan meydanlarda. Bekler bizi meydanlar, coşkun sel gibi çallar, ümmet için yananlar meydanlarda. Bekler bizi meydanlar, coşkun sel gibi çallar, ümmet için yananlar meydanlarda. Haydi ümmet Muhammed'i sevdaya, 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 haydi ümmet Muhammed'i sevdaya. Yaşlısıyla genciyle, kadını erkeğiyle, ümmetin yüreğiyle meydanlarda.
Ümmet Muhammed'i sevdaya. Allahu Ekber! Allahu Ekber! Allahu Ekber! Kardeşlerimize çok teşekkür ediyoruz. Ağızlarına, yüreklerine sağlık. Saygıdeğer misafirler, programımız tüm güzelliğiyle, tüm coşkusuyla devam ediyor. Şimdi hep beraber bir selam gönderelim. Hazır mıyız? Alemlere rahmet olana, ahlak ve adalet rehberine, gönüller sultanına. Maşallah, barekallah. Rabbim coşkunuzu daim eylesin inşallah. Aşk-ı nura Muhammed'e me mazluma şiyaru şahnazi kiriye. Dinu doza Muhammed'e me mü'mina azadu serferazi kiriye. Li Mekke li çiyaye faran derbu ev nur. Ev nuru surur mizgina Musa'ye İmran, İsa'ye Meryem u İbrahim'e puçkane. Fermana ve refa'na leke zikrekeye. Hatını dostaniya Cibril-i Emin. Betalbuna kare şeytane la'ine. Levra nuru sterka Ahmed hilat. Devra Muhammed vahat. Piroz be ev aşk lüve teva. Piroz be ev aşk lime teva. Beli, geli meyvanan. Ana jibu ahaftina der hakkı Mevluda Nebi da bike em seyda melebeşir varol. Binavê ku em wî nas dikin, binavê ku di dîwana xwe da em wî nas dikin, seyda melemizgîn davetê platformê dikin. Seydam kerem kin. As-salatu aleyh! Takbir! 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 Allahu Ekber! Allahu Ekber! أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين تبدأ بخير هاتنا ونسرجع مرة هاتنا بروجا مبارك لموة والتمام مسلمانا التمام إنسانية مبارك به میوان عزیز ون بخیر هاتنه براین عزیز ون بخیر هاتنه سیدای می عزیز ون تفد بخیر هاتنه برای می مسلمان مؤمن جکو هاتبن بخیر هاتنه خوه می مؤمنه مسلمان بخیر هاتنه خدا تعالی محبتا موته جوی پیغمبر مزن را پیغمبر انسانیت را زیده بکه خدا تعالی مجوی زنجیرا وی پیغمبر مزن نقتینه خدا تعالی جل جلاله روش بروش محبتا وی پیغمبری د قلب مدد قلب و تمام انسانیت د زیده بکه خلاصیه انسانیت بوی پیغمبر هانیه خدا تعالی جل جلاله سنتا في پیغمبرها وقرآن کو خود جیر شاندی بیخ عمل ما توادا ما توا لپی ریاوی لپی دعواوی لپی دوزاوی بدا ما شاندين بقلب ما بعقل ما بحركة ما تماميلا
خدي تعالى جل جلاله قرآن ده وها بيان كريا ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. خدي تعالى جل جلاله في آية ده بيان دك مش تمام ملتارا أمتارا خلق دنيايرا مش تظهر بيغمبر شاندية ما كسب خوي بشفان نهشتيا ما كسب رهبار بسرك نهشتيا مش تمام إنسان را كيجا قوم بن مجوارة بيغمبر شاندية. خدت على دبي تمام فا بيغمبرا وها بيان كرنا إنسان را أفقوتنا خدت على رسالتك مساجك دايوان تماما اف رسالة انسان را بيان كرنا قوتنا اف قوتنا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. قالي انسانيتي خدير عبادتك هر قومكش پیغمبر خورا قوم هر پیغمبركش قومي خورا قوتيا اي قالي پیغمبر كردا قوتيا قالي كرداش خديت هنير عبادت بكن حفظا خوش طاغوتا بكن اون عبد خدينا لباي دعوة خدي ديني خدي هرن خلاصيا و دوي كتابا رسالتا كو خدي جوارا شاندي خلاصيا و دوي دي الدنيا جي الآخرتش پیغمبری ترکاجی ای عرباجی ای فارساجی ای انگلیزاجی ای آلماناجی هر قوم جوارا پیغمبر چویه تمام فا پیغمبرش قومی خورا وصا قوتنا عبادت خدي بكن لباي امر و نهي خدي هرن دينك خدي جوارا شاندي لباي وي هرن شرع و نظام خدي جوارا شاندي لباي وي هرن چونكو عدالت حق اوه چونكو ايكو اف شريعة شاندي ربي عادلة او ربي كو ظلمي ناكا ريا حق و خلاصيج انسان را هر وقت شاندية البي وي هرن خلاصي دويدية حفظا خوش طاغوتا بكن طاغوت كينا طاغوت ايكو البي امري خدين نجم طاغوت لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق إطاعة مخلوق بأمريا خالق دا نايكرني ايكوش خديرا سجدة نبن طاغوت ايكو البي حكم نظام خدي نچن طاغوت ايكو البي ديني خدي نچن باوريا وان بدين اسلامي تنب طاغوت طاغوت نياري انسانيتنا دوست انسانيت خدا و انبياء و پیغمبري وينا خدي شيرت الإنسانا كريا ريا راس نشاني واداي قالي إنسانا يا أيها الناس قالي إنسانا لبي ديني ربي خهرن وي ربي ونخلق عندنا أو ربي ونخلق عندنا رزقي وددا نان وآفي واددا أفقى نعمة جورا شاندنا لبي دين ونظاما ويهرن لبي حكم قانوني ويهرن عدالة أوا حق أوا حقوق دورديا وني ويبكي جنا دردي خوا هدفي خوا غاية خوا تكس وكا خدا بشفقة ورحمة هنا خدا أرحم الراحمين شفقة ورحمة خوا جوارا دينك شاندية وريسك خلاصية شاندية خدا جوارا خدا دبيل بي ويهرن عبادتي خدي بكين لبي ديني ربي خوهرن للدنيا دجي والمحتاجي وينا الآخرة دجي والخلاصية وأنجخ بويا لبي طاغوتا نچن طاغوت ايكل بي خدي نچن لبي دين ونظاما وي نچن طاغوت لبي ونچن او بري ودنا ريكا شاش واشخورة كنا كولو أسير پیغمبر خدا مجادلتا انسانیت دانه مجادله حق و عدالت دانه مجادله خلاصیه انسانیت دانه لپای نمرودا
لبر نمرودا لبي فرعونا لبي شدادا لبي أبو جهلا لبروان مجادلة دانا جبو إنسانيتش ظلمة و ديكتاتور وظالمة خلاص كن بهر أنواع التعب وأزيتك شاندنا جبو خلاصية إنسان جبو آزادية إنسان جبو حرية إنسان جبو إنسان جسفالتش جهالتش نزانيش هر درد كلا خلاص بن خدا پیغمبر شاندنا مجادله خلاصية إنسان دانه اما طاغوت نیاری پیغمبرانه طاغوت نیاری دین خودینه نیاری آزادی انسانیتینه نیاری حق و عدالتینه طاغوت ابن تجار كسب طاغوتا اي كل بي خودين نجا كسب ويناقي جت حق حقوقا ام هايش وهبن ام قنهن برا رحمة ما بمورة ام الدنيا خودجي محفنكن اخرتا خوجي محفنكن وقتام لبي انسانية لبي پیغمبرات شون حر و آزاد بونا گشتنا هر دردي خواه هر غاية خواه هر هدفي خواه قابل بي طاغوتا ظالمة كافرة امبرياليستا چونه كافرة امبرياليستا وان استعمال كرنش دنيا خورا جمنفعتي خورا وان دانا كشتين وان پریشان کرنه سر پشتا وان زنگینی مالو پرج واندنه جبروی هر قومك هر پیغمبرکش قومی خورا افگوتیه اما پاشی خودت علا تمام انسانیتی دبن بایراقا پیغمبرکی دا جواندیه او پیغمبر جی محمد صلی الله علیه وسلم خودی وی کریه پیغمبر تمام انسانیتی هر کس انسانیت گرک بدنا بی وی پیغمبری ها رهبری خلاصیه انسانیت اوه شوان انسانیت اوه رهبری حق و عدالت اوه رهبری اخلاق و مدنیت اوه بدنا بي محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم محمد پیغمبر خداه يقول بي محمد قال لهمبر كافرة ظالمة امبرياليستا لهمبر طاغوتا قال بالشدة بين سريخ وجوارا نطوينين سري وورجي كرن قرأ أو سريكو إيمان بمحمد آنيبا قرأكش غيري خدي بيفش كثيرا نطوى قرأكش سريكو أو قلبكو إيمان بمحمد آنيبا قرأش غيري محبة خدي وبيغمبري خدي دوي قلبي دا تنبا محمد رسول خدايا قاصد انسانيتي خدي ويكريا رهبرج عالمي رش انسانيتي را ايه لبايبن قال الهمبر ظالمة كافرة امبرياليستا خو نطوين ننرم بن قرب شدت بن لهدناف خدا قرب مرحمت بن تعدا هف قبول كن ازيدا هف اخلاقي هف تحمل بكن جهف رب مرحمت بن خدي تعالى جل جلاله أفري نشاني مدايا جبروي ريا خلاصية أفا بنيرا خدي تعالى جل جلاله أفجمر قوتيا خلاصية مدفيدية لا إله إلا الله محمد رسول الله خدا بي وإله تنين إيكو رزق إنسان ده إيه إنسان خلقان ديه إيه لايق عبادته ايه لايق ايكو هر تشت قنجيل باوية ربي كائناتي يا الله محمد رسولي ويا وني ديني في ربي مزين عدالته في ربي مزين حق حقوق ونيش محمد بعلمين رهبري انسانيتي محمد قاصدي خدايا او وني هر تشتي جوي بعلمين ايرو نياري انسانيتي دخوازن انسانا جديني خودي دوركن جبو ابدي انسان جوارة ببن كولا جوارة ببن اسير اوروبالي امبرياليست امريكالي اسرائيلي
أفانا نياري إنسانيتنا تخوازن عالمي شخورة بكنا كولو أسير جبر فين نيارتيا محمد دكن صلى الله عليه وسلم جبوكو خلاصيا إنسانيتي دچونا بي محمد ديا وقتاكو إنسانية لبي محمد شوية دائم آزاد بويا حر بويا سربلند بويا قابا دستي خوش زنجيرا محمد قطان دنبونا كولو أسير بنيرن أف أوروبا ليتشنا كودري بومبا دبنويدري سفالتي دبنويدي فتنة وفسادية دبنويدري قتل عامات دبنويدري أم حالي الدنيا خود بينين لعراق بنيرين لسوريا بنيرين ليمن بنيرين لليبيا بنيرين تمام عالم إسلامي لفلسطين بنيرين إيكو فا إنسان أبو بومبات كوجن كينا أبنياري إنسانية أوروبا لأمريكا لأمبرياليست الشرق وغربي نيننقي أم خو تسليمي واكن وكا ياما ويقوشتي مبخون أفانا نياري إنسانيتنا خو تسليمي الشريعة خودي ديني خودي بكن ريا خلاصية بيغمبري خودي بنيرند قرآن داد بيتش فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها كسي إيماني بخودي بينا كسي إيماني بخودي بينا ببن ياري طاغوتا إنكارا طاغوتا بك خو تسليمي خدا وبيغمبري خودي وشريعتا خودي بك أوي خو ببنك صاغلم قرتيا وي خو بزنجيرك صاغلم قرتيا أو زنجير ناقته كائنات ملكي خدينا إنسان عبدي خدينا مخلوقي خدينا تني خلاصية إنسانية تشونا لبي ديني خدي على دلتا خدي شريعتا خدي ديا يانا أمراب أميدا خب أمبرياليست ياما فقريدن وكتبز تسليمي قركي بزيكو قر شفقتي لبز دكا قر تجاري هرجو قر شفقتي لبز دكن اف امبرياليست قري انسانيتنا خلاص يا كسي بواتنا چنا كودري ويدري ويران دكن مالو سروتي واشخورة دبن انساني وادرا پريشان دكن اوروبا لي امبرياليست نياري خدي و پیغمبري خدي افن جبروي ام ري شاش نكن ري چونا لبي خدا و پیغمبري خداي ري چونا لبي قرآن و سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقتا پیغمبري مجناف مچو افشيرت المكر قو اني تارك فيكم شيئين از جناف ودچيم خاطر ابو اتخوازم لألبي خود تشتاد هيلم ما ان تمسكتم بهما لن تضلوا واختاون مدي خوب وهردوا بقرن ون ريشاش ناكن خل نكان وبخابينن ظالم كافر امبريالي شيطان نكارن وبخابينن واختاون دستي خوش زنجيرا قرآن سنة پیغمبر بردن شو ون ريا حق وخلاصية هود بينن ريا عدالتي هود بينن ريا آزادية ون هود بينن وقروة شخورة استعمال بكن بخون وني بنا خوري قرا وني بنا مالي دزا وني بكفن بن تحكما ديكتاتور وظالما بني رحالي ما إيرو أبا جو وقتا ما دستي خوش زنجيرا پیغمبري خو برداية چب مفا مايا او دولتا مي مظن دولتا إسلام شعشعالي كل دنياي حاكم ذكر دولتا ما چو او تفاق يكيتيا ما چو عزت وشرفه ما چو حيثيته ما چو تشتك إيرو بمفا نمايا ما أميدا خوش بو خلاصي مراد بن أميدا خواه بقرابة قريدد ام طلبة مرحمة وشفقتي شقرادكن جهرجاتكن قرو هرج كسي خلاص تكن إيرو إنساني ما كتنا وكا أوكي كتنا وكا بحري دستي خدافيجنا مار
دخوازن بمار خلاص ببن كس بمار خلاص دبا كس بقرو هرچا خلاص دبا جبر في تك ريا خلاصيامه ريا يكيتيامه ريا اتفاقامه ريا حريتامه ريا آزاديامه ريا سعادت و شرفامه دنيا و آخرته چونا لپی پیغمبر خوده ام خوب کتاب خدا سنتا پیغمبری وی بگرد ام عبد خودینم نه عبد آوروپالی امپریالیستانه خدا ام خلقاندنه امپریالیستا ام نخلقاندنه امپریالیستا تشتک بموانه هشتنه امی چاوه هیق و تسلیمی واکن دفش دین خوده بردن دفش شریعت و عدالت خوده بردن دفش رهبر انسانیت محمد صلی الله علیه و سلم بردن ام دفش و بردن امی بگیجنه چه هدفا دنیا آخرت تفد چه خود تعالی ایرو اکرامک بمرا کریه شرفک بمرا کریه ام مسلمان چه کرنه اف دین حق کریه نصیبه ما اف پیغمبری مزن کریه پیغمبری ما پیغمبری تمام انسانیت کریه پیغمبری ما خود تعالی جل جلاله ش پیغمبری مروها خطاب کریه فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك بسبب رحمة خديك ورحم آفيت يا قلبي تتش إنسان دورا خورا نرمي أجر تقلب حشك بونا وإف إنسان جدورا تبلا بوبانا أجر قوتني تنخوش بانا إنسان جدورا تبلا بوبانا قلي برايا قلي مسلمانا أم جهفرة باش بن برا أخلاقي مجهفرة نرم با برا محش هفدو بكين ام دستي خو بدنا هاف ام تني برا دجمني ما دجمني انسانيتي بين ام تبراي هفين خديت عالم جفرة براي اعلان كرنا خديت عالم قرآن كريم ده بيان كريا انما المؤمنون اخوة تمام مسلمان براي هفين تكبير 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 جبروي ام حش هفدو بكن ام جهفرة نرم بن ام يكيتيا خواتشيكن ام انسانك بلا اله الا الله محمد رسول الله ام تك وجودا بري ام تك وجود بون ام سر دنياي حاكم بون كافر وظالم امبرياليست دنياي اوروبالي دناف وادا ارقجيتي مذهب جيتي هبو جبروي دائم مغلوب دبون لهم برما اما اتفاقا ما يكبو ما نا ارق جيتي تكر نا قومية جيتي نا مذهب جيتي ما نذكر ام لسر دنياي حاكم بون اما او نخوشيا نافا خوا آفيتنا نافا ما دبرنجي دنيا صواشي دا حرب عالمية يكمين دا نيزي 6 مليون انسان اوروباليا جهدو كشتن بسبب ارق جيتي بسبب قومية جيتي ارق جيتي جهدو كشتن بسبب مذهب جيتي جهدو كشتن فهم كرن ريكا شاشة ايرو بونا يك اما او نخوشيا خو آفيتنا نافا ما ايرو ام بسبب واتشتاب هفت كيفن چونكو اوروبالي تجار خيرا انسانيتي ناخوازن ريكا راست بونا اويل باي بچونا اما جبركو ريكا شاشة وين ريا شاش ددنا ما جبر فيناكي دخوازن ام هفدو بكشن دخوازن ام جوار ببن كولا چونكو نانكي سعيد قركا انسان دا ناچه دخوازن ويناني بكن لقمة كون رحت قركاوان دا هرا بخون دخوازن ما بمذهب جيتيه ما بإرق جيتيه بقومية جيتيه بقلك فكر وأفكاره مش هفدو فقطينن جبور رحت عمد قركا وادا هرن ما بقربينن ما بخون در ديوان خوارنا ميا در ديوان نحق حقوقي ميا در ديوان زكي وايكو ما بخون در ديوان أفا جلو ما فا ريا فا شيرة المتكن أما رياكو عمد قركا وادا نچن أم ببنا يك عمد قركا وادا ناچن ام وحدته يكيتيل دورا پیغمبري عدالتي
دورا پیغمبری حق و حقوق ام دورا وی بجفن ام یکیتیا خو بکنا یک ام تف وک هفدو بن عدالتا پیغمبر دناف خود بجی بکن ام تقرکا ظالم و کافر عدا ناچن وی نکار بن ما بخون وی جاخی امی هر کس جمعی بگیش حقی خو حقوقی خو حریتا خو آزادیا خو امی الدنیای جی سر بلند بین بشرف ببین امی الاخرت جیش عذاب خودی خلاص بین بکبن جنتا خودی ده شیرتا راست اوه ای گلی دولت باشقانیا ری اوه گلی انسانی خیرا انسانیت اتخوازن ری اوه گلی انسانی دلوان و بشفقت و رحمت ری اوه باشقا ری تنه نیارتیا خو قومی خو نکن خو قومی خو ملتی خو انسانی خو نافجنه پیسیرا گرا ظالما خرابا نقنجا ونسر هشي خوا ريا خلاصي الدنيا وآخرتي لا إله إلا الله محمد رسول الله دي تكبير 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 إذي خدي تعالى جوا راضي به خدي خيرا ومظنك ونتفدى دي صاب خيراتنا وسرچاوي مرهاتنا خدي تعالى ديني خوي عزيز لسرما بك حاكم وفي بايراقا لا إله إلا الله كإيرو دستي وديا خدي تعالى مدريا في بايراقا هاني دباجو مو تمامي قومي ما إنسانيتي مسلمانة تبا خدي تعالى دريا في بايراقي دباجو خدي تعالى باوريا في بايراقي بيخ قلبي ما تيدي بجيبك وشونا البي في بايراقا هاني بيخ عملي ما وحركتي ما دجي وخديش ورازيب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته تكبير تكبير الله أكبر الله أكبر الصلاة عليك السلام عليك الصلاة عليك السلام عليك الصلاة عليك السلام عليك تكبير خدای تعالی جبر و آخافتنا هیجا جسیدا مال بشیر وارول جسیدا مال مزگین راضی به خدای خیراوی قبول بکه مقامی ویجی عالی بکه انشالله. Okunmaz şu meydanda esamesi, ne Mecnun'un ne Ferhad'ın. Işımaz şu sevdanın yanında güneşi, ne Şirin'in ne de Leyla'nın. Söyleyin hangi sevda tutar yerini şu Muhammedi sevdanın. Söyleyin hangi sevda tutar şu meydandaki Muhammedi sevdanın yerini. Serpilmiş üzerine ölü toprağı Muhammedi coğrafyanın. Kuşatmış bak cehalet katmer katmer yerini akıl ve izanın. Kurtuluşu mu yana yakıla aranan İslam ve insanlığın çağrısına lebbeyk deyin şu meydandaki Muhammedi sevdanın, Muhammedi muhabbetin. Bu ne kıştır Allah'ım, bu ne tufan üzerinde bu toprakların. Ebedi ceza mı bu, yok mu sabahı şu bitimsiz karanlığın? Yükselsin muştusu şehir şehir beklenen özgür yarınların. Zaferler yazsın ümmetine, hürmetine şu Muhammedi sevdanın. Tekbir! 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 بله جوش و هیجان و بدومه جبو هلبستن لسر رسول الله علیه السلام ببیجن ام هنرمندا دعوتی پلاتفورم ادکن کرم کن الصلاة عليك السلام عليك السلام عليك السلام عليك السلام عليك Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.
گله وایان برایان شما پیر خیر میان دومه چمان سرومه انشالله مواش کماری بنو رهبر شما ونگی بلند شما واج محمد کماری بنو اندر شما واج محمد و محمد کماری بنو رهبر محمد کماری بنو سرور محمد کم کماری بنو اندر محمد کم کماری بنو اندر حیران محمد خلاصی ناملت محمد جون جگر ناملت محمد خلاصی ناملت محمد جون جگر ناملت العزمون حيرون دنين محمد فقيرون خروا شنكر محمد ظالمون بشاشمين ظالمون بشاشمين محمد جان محمد خلاصي ناملت محمد جون جگر ناملت محمد خلاصي ناملت محمد جون جگر ناملت Kocaoğlu Bekir'dir Kocaoğlu Osman'ıdır Kocaoğlu Ömer'idir Kocaoğlu Sumali'dir Hayran Muhammed Terasi namellet Muhammed John ciğer namellet محمد فلاسي ناملت محمد جون جير ناملت Vakti bitişiyle dünya belli darun tırışya Bu seze kontur bilma Bu seze kontur bilma Hayran Muhammed Felasi namellet Muhammed John ciğer namellet محمد فلاسي ناملت محمد John ciğer namellet Evet Ahmet. Coşku durmuyor.
Tevhid bayraklarını kaldırabildiğimiz kadar kaldırıyoruz. Evet, coşku had safhada olsun. Hadi Allah. Evet, bayrakları kaldırıyoruz. Her Nisan'ın 20'sinde baharın güneşinde yetimlerin gülüşünde görünürsün. Ya Muhammed. Ey mübarek selam selam sana indi yüce kelam kurban sana anam babam sevdamızsın. Ya Muhammed. Selam selam olsun sana ya Muhammed ya Muhammed canlar kurban olsun sana ya Muhammed ya Muhammed. Doymadı alem sana yar kısa sürdü nazlı bahar sensiz kalan inan biçar çare sensin. Ya Muhammed. Umut oldun cezireye güneş oldun her sineye derman oldun Medine'ye bahar sensin. Ya Muhammed. Sana selam olsun sana ya Muhammed ya Muhammed canlar kurban olsun sana ya Muhammed ya Muhammed. Adalet seninle geldi, asrı saadet güzeldi, yaşlı kütük ile geldi sana ağlar. Ya Muhammed. Ehli akıl iman eder, ölümüne biat eder, yoluna can kurban eder, yolundayız. Ya Muhammed. Sana selam olsun sana ya Muhammed ya Muhammed canlar kurban olsun sana ya Muhammed ya Muhammed sana selam olsun sana ya Muhammed ya Muhammed canlar kurban olsun sana ya Muhammed ya Muhammed. Takbir! Takbir! Allahu Ekber! Allahu Ekber! Aziz peygamber aşıkları, değerli misafirler, kardeşlerimize çok teşekkür ediyoruz. Ağızlarına, yüreklerine sağlık olsun inşallah. ای جانمه جانمه ای خانو خاقانمه تو سرو سلطانمه محمد جانانمه ای جانمه او نورات الهی رونیا روجو ماهی لسر جیهان کرشاهی تجمرا پادشاهی جهیجاز و کردستان چین و روم و هندستان آلات دانمستان
تدوین حق پرستان به آیت و باوری هات شاندی حق داوری بینا مسک و ماوری تج امت را یاوری تبخیر هاتی ای رونیا چاوا تکبیر. Aziz Peygamber aşıkları, Peygamber Sevdaları Vakfımızın 2019 mesajını paylaşmak üzere Vakıf Başkanımız Sayın Adnan Akgönül Beyefendi'yi huzurlarınıza arz ediyorum. Es-salatu aleyk. Esselamu aleyk. Es-salatu aleyk. Esselamu aleyk. Es-salatu aleyk. Esselamu aleyk. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve inneke leala hulukun azim. Sadakallahul azim. Çok aziz ve kıymetli peygamber aşkları, Allah'ın selamı, rahmeti, mağfireti ve bereketi hepinizin üzerine olsun. Peygamber Sevdalıları Vakfı'nın Müslüman halkımıza mesajını arz ediyorum. Peygamber ahlakı ve peygamber adaleti neyi gerektirir? Peygamber ahlakı vefayı ve muhabbeti gerektirir. Bu muhabbete en layık olan Allah ve Resulüdür. Peygamber adaleti İslam'ın yüce değerlerini korumayı gerektirir. Müslümanlar Allah ve Resulü uğruna her bedeli bir borç bilirler. Peygamber ahlakı ilmi fazilet sayar, alimleri de varis bilir. Alimler tevhid yolunun öncüleridirler. Peygamber adaleti ilme ve alimlere sahip çıkmayı gerektirir. Alimlere sahip çıkmak, İslam'ın ve Müslümanların haysiyetini korumaktır. Peygamber ahlakı, aileyi dünya ve ahiretteki saadetin kaynağı sayar. Aile, korunması gereken kutsal bir müessese ve toplumun çekirdeğidir. Peygamber adaleti, aile kurumunu nikah akdi ile güvenceye alır. Neslin devamı ve toplumsal dengenin tesisi ancak evlilik kurumu ile mümkündür. Peygamber ahlakı İslam'ın şiarlarına sahip çıkmayı gerektirir. Bu şiarlardan olan Mescid-i Aksa ve Kudüs Müslümanların yolunu gözlemlemektedir. Peygamber adaleti İslam'ın kutsallarına, bilhassa Müslümanların ilk kıblesi olan Mescid-i Aksa'ya sahip çıkmayı gerektirir. Peygamber ahlakı İslam kardeşliğini önceler. Bu kardeşlik Müslümanlar arasında ümmet olma anlayışını esas alır. Kavmiyetçiliği cahiliye adeti olarak görür. Peygamber adaleti bütün Müslümanları bir ümmet olarak kabul eder ve dokunulmazlık altına alır. İnsanlar arasında milletlerin, ailelerin, renklerin ve dillerin hiçbir üstünlüğü yoktur. Üstünlük ancak takvadadır. Peygamber ahlakı zulümle ve zalimlerle mücadeleyi izzet bilir ve sakın zalimlere meyletmeyin ölçüsünü prensip edinir. Peygamber adaleti zalimi ve suçluyu cezalandırmada İslam adaletini esas alır. Peygamber ahlakı toplumda doğruluğu ve güvenilir olmayı esas alır. Peygamber adaleti
yapılan anlaşmalara ve verilen ahitlere sadık kalmayı gerektirir. Devletlerle ve topluluklarla ilişkilerde esas olan İslam'ın ve Müslümanların maslahatı olmalıdır. Peygamber ahlakı Kur'an'a tabi olmayı gerektirir. Peygamberin ahlakı Kur'an'ın ta kendisidir. Peygamber adaleti Kur'an ve sünnet bütünlüğünü temel alır. Akılcılık, mealcılık ve tekfircilik gibi akımlar nebevi metoda uygun değildir. Peygamber ahlakı helal kazancı ve iffetli olmayı esas alır. İffetsizliğin, azgınlığın ve harama bulaşmanın sonu dünyada da ve ahirette de hüsrandır. Peygamber adaleti yöneticileri halkın hamisi ve hizmetkarı olarak görür. Devlete düşen görev, vatandaşlarını her türlü fenalıklardan ve çirkinliklerden muhafaza etmektir. Peygamber ahlakı her konuda ölçülü olmayı ilke edinir. İsraf, bireyi ve toplumu helaka sürükleyen sinsi bir tuzaktır. Peygamber adaleti her işte ve herkes için sosyal adalet anlayışını elzem görür ve toplumda ayrıcalıklı bir sınıfın oluşturulmasını asla kabul etmez. Allah cümlemize peygamber ahlakını ve peygamber adaletini nasip etsin. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Ya Resulena, Ya Habibena, Ya Nebiyena, Ya Abdallah, Es-salatu aleyk Es-salatu aleyk Es-salatu aleyk Tekbir! Tekbir! بله وقفه evindارن پیغمبر her sal de mesele mühim da mesajın gelek hoş dedin mi? İsa'cı gelek mesajın mühim danme. Jber ve yeki em teşekkür dikin jiseroke vakfa evindar peygamber mamoste Adnan Akgönül'e. Xude jerazi be, Xude xerayı kabul ki inşallah. Ey sevgili, doyumsuz muhabbetin gönüllerde sevgili, kara kış ortasında yüzün bahar gibidir. Suretin gül bahçesi bembeyaz kar gibidir. Efsunlu bakışının oku değer gönüle, adını zikretmeyen tamuda nar gibidir. Bu davanın sırtında kambur gibi duranlar, gülün yanı başında büyüyen har gibidir. Her geçen gün büyüyor sana olan hasretim, sensizlik gönüllerde hep ahuzar gibidir. Unutsa da adını zamanın bedbahtları, tarih seni göklere şanla, şerefle yazar gibidir. Gönlümüz serap oldu, varlığında yokluğun leylu nehar gibidir. Selam sanadır rehberim, salat sanadır aziz peygamberim. Tekbir! Tekbir! Beri George şu heyecan bira devam bike. Emedisa guh bedne helbestin Muhammedi. Jber ve yeki emdisa hünermende ho daveti platform etkin. Keremkin.
الصلاة عليك. وانت بخير هاتن سرشعوار هاتن ای اوینداری پیغمبر. حبیب خدای محمد مصطفی، طبیب دردای محمد مصطفی، جان جانای محمد مصطفی، خملا دلای محمد مصطفی. امیته به هورا بیجن محمد مصطفی. حبیب خدای محمد مصطفی، طبیب دردای محمد مصطفی، جان جانای محمد مصطفی، خملا دلای محمد مصطفی، جان جانای محمد مصطفی، خملا دلای محمد مصطفی. مولود آویل هر در کیف و شاهیه، که چو خورتمه و میدان دا گرتیه، عشقاوین قلبا که مجه گرتیه قوت، تمام رحم و شوقت یا حضرتی محمد. حبیب خدای محمد مصطفی، طبیب دردای محمد مصطفی، جان جانای محمد مصطفی، خملا دلای محمد مصطفی، جان جانای محمد مصطفی، خملا دلای گریه جهان رحمت باره و کی باران نیسان قبل مؤمنان هاتنش هر دیاران خیر الخوازن میروژن کالو جوان حبیب خدای محمد مصطفی طبیب دردای محمد مصطفی جان جانای محمد
Mustafa'ya Muhammed Mustafa'ya. بجار لهب جویان یک خلق کردن به مزگینانا وی خوش خملی دنیا بجار لهب جویان یک خلق کردن به مزگینانا وی خوش خملی دنیا به مزگینانا وی خوش خملی دنیا بگرده نام محمد ماند عشق و جیانه سلام الله سلام الله عليك يا رسول الله سلام الله سلام الله عليك يا حبيب الله. Bahar gelir seninle yine gülistan olur. Tarihler seninle yazılır bir destan olur. Filizlenir tüm umutlar hüzün kaybolur. Dua sensin umut sensin ya Resulallah. Filizlenir tüm umutlar hüzün kaybolur. Dua sensin umut sensin ya Resulallah. Dua sensin umut sensin ya Resulallah. Seni söyler tüm ozanlar yazar şairler. Seninle hayatlar olur köyler şehirler. Aşkınla sineden kalpten dökülür kirler. Ah, haya sensin sevda sensin ya Resulallah. Seni söyler tüm ozanlar yazar şairler. Seninle hayatlar olur köyler şehirler. Kalpten dökülür kirler. Hayat sensin sevda sensin ya Resulallah. Selatullah selamullah aleyke ya Resulallah. Selatullah selamullah aleyke ya
ما هوني من السوني ما وما وصار ما هوني مجداني ما ومرشون ما جوشين دين بلبلي ما بيش خو شوقي مجدوطي وصارتي يا محمد جوشين دين بلبلي ما بيش خو شوقي مجدانتي وصارتي يا محمد مجدانتي وصارتي يا محمد جمرك ينزر بي شاب كيف سيران ام دنيا ام جمع محمد زيشان ظلم قد يا حضور بدا عرض آسيمان سرور ما سلام توری انظر يا سلام جمرك ينزر بي شاب كيف سيران ام دنيا ام ظلم قد يا حضور بده أرض آسيمان سرور ما سلام تري أنظر يا سلام صلاة الله سلام الله عليك يا رسول الله صلاة الله سلام الله عليك يا حبيب الله صلاة الله سلام الله عليك يا حبيب الله صلاة الله سلام الله عليك يا رسول الله Aziz misafirler, saygıdeğer peygamber aşıkları, kardeşlerimize çok teşekkür ediyoruz. Ağızlarına, yüreklerine sağlık. Geri mevanin aziz, emi ana vesfin Hazreti Muhammed aleyhissalatu vesselam bibejin. Emi bejin kiye, inşallah huni jibejin Muhammede. Huna amada ne? Peygamberi Hatem kiye? Roj roniya her der kiye? Hak rehberi alem kiye? Khadiye şer'a adil kiye? Güla gülistana kiye? Tim tırsa zor desta kiye? Khadiye müstez'afa kiye? Maşallah, barekallah. Khudej ve razı be inşallah. Değerli misafirler, programımızın ikinci konuşması için Peygamber Sevdalıları Vakfı Onursal Başkanı saygıdeğer Mehmet Göktaş hocamı huzurlarınıza arz ediyorum. Buyurunuz. Es-salatu aleyk. الصلاة عليك Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerine olsun. Muhteşem Diyarbakır, diyar-ı iman, diyar-ı İslam, diyar Muhammed.
Allah'ın selamı üzerine olsun. Muhteremler, muhteşem bir İslami dirilişle karşı karşıyayız. Gerçekten öyle bir diriliş ki bir ucunu topladık geliyoruz. İstanbul'dan, Mersin'den, İzmir'den, Adana'dan, her yerden. Buradan gitti bu sevda. Diyarbakır'dan gitti. Batman'dan gitti bu sevda. Ve bu sevda öyle bir gidiyor ki bırakın zayıflamayı. Şuradan bir görseniz, şuradan mahşeri kalabalığı bir görseniz, coşkuyu bir görseniz. Evet, bu ülkede politikanın inişi çıkışı olabilir, enflasyonun inişi çıkışı olabilir, sosyal olayların inişi çıkışı olabilir. Ama Muhammedi sevda dikine dikine hem de öyle bir gidiyor ki. Kardeşler, inanınız ki bu ümmet, bu coğrafya muhteşem bir diriliş yaşamaktadır. Peygamber aleyhissalatu vesselam'ı camilerden, evlerden meydanlara çıkarttık dedik ve artık hayatın her alanına onu taşımaya, sevda ile taşımaya, muhabbetle taşımaya kararlıyız ve devam ediyoruz. Her yıl onun bir özelliğini alıyoruz elimize ve dünyaya, muhtaç olan dünyaya, Muhammed'e muhtaç olan dünyaya götürmeye çalışıyoruz. İyi dikkat ediniz. Çünkü Allahu Teala onu öyle bir yaratmış ve öyle bir yaşatmış ki dikkat edin, yaşattığına bakın. Adeta Allahu Teala dünyaya demiş ki ey dünya seyredin, ben bir Muhammed gönderiyorum, ben bir son peygamber gönderiyorum ve her alanda örnek olabilmesi için size o alanları bir bir yaşatacağım. Komutan mı olacak? Yapacağım. Devlet başkanı mı olacak? Yapacağım. Hakim mi olması gerekiyor? Yapacağım. Aile reisi olması mı gerekiyor? Yapacağım. Tüccar olması mı gerekiyor? Yapacağım. Ve her konuda onu örnek alacaksınız. Belki bunu garipseyebilirsiniz bu sözümü ama iyi dikkat edin. Nice peygamberler, önceki peygamberlerin çoğu bu hayatı yaşayamamış, komutan olamamış, devlet başkanı olamamış, aile reisi olamamış, baba olamamış peygamberler var. Ama Allahu Teala bu Resulünü kıyamet gününe kadar örnekliğinin devam etmesi için öyle bir yaratmış ve öyle bir yaşatmış ki hayatı milim milim, saniye saniye kaydedilmiş ve ondan sonra da bir daha peygamber gelmesine gerek kalmamış. Öyle net ve berrak bir şekilde orta yerde duruyor. Hatta Hristiyanların önemli yazarlarından birisi olan Ernest Renan denilen adam, hatta bu adam Peygamber Efendimiz'e bir yönüyle düşman ama itiraf ediyor ve diyor ki Muhammed diyor tarihin gözünün önünde yaşamıştır. Hiçbir karanlık noktası, hiçbir kör noktası, hiçbir bilinmeyen meşhur bir nokta yoktur hayatında diyor. İşte biz bu peygamberin yolunu ümmeti olarak sürdürmekle mükellefiz. Çünkü madem ki ve hatemen nebiyyin, o nebilerin sonu, ama biz onun yolunun devam ettiricileriyiz. Çünkü Allahu Teala bize yüklemiştir o görevi ve buyurmuştur ki Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyühellezine amenu kunu kavvamine bil kıst şühedâe lillah. Ey iman edenler! O peygamber gidecek ama siz onun yerine yeryüzünde hakkın, adaletin, Allah'ın şahitleri olacaksınız diye bize bir görev vermiş ve işte biz
bu görevi yerine getiriyoruz. Ve bu seneki görevimizde Allah'ın Resulü'nün adaletini, babalık adaletini, komşuluk adaletini, tüccarlık adaletini evlere, sokaklara, caddelere, mahkemelere, yargıtaylara, sayıştaylara götürmektir. Bizim görevimiz budur ve yol budur. Ey dünya! Ya Muhammed Aleyhisselam'ın yoluna uyacaksın, ya onun adaletini kendine rehber edineceksin, yoksa zulüm altında inim inim inleyeceksin. İşte muhterem kardeşlerim, bu gördüğünüz kalabalığı ben boş yere abartmıyorum. Ey dünya! Sen şu kız çocuklarını sadece ellerinde bayrak sallayıp tekbir getirdiğini mi zannediyorsun? Bu davanın arkasında kimler var biliyor musunuz? Bu dava kendiliğinden hüdayi mümbit gibi büyümedi. Bu davanın arkasında şehadetler var, şehitler var. Bu davanın arkasında muhaceret var, hicret var, anadan babadan vazgeçme var. Bu davanın arkasında icazet var, icazet. Tekbir! Allah'ın izniyle İslami ilimleri kökten bir şekilde tahsil etmek. Yüzlerce seyyamız var, yüzlerce alimimiz var, yüzlerce muhterem hocalarımız var ve bu kendiliğinden böyle basitçe gitmiyor. Onun için bu görev Allah'ın izniyle her yere gidecek ve gidiyor da. Kardeşlerim dikkat edin, o Ege'nin kıyıları, Marmara'nın kıyıları, Yeni Kapısı, İstanbul'u, Mersin'i, her yeri bu sevda ile, adaletiyle, ahlakıyla çalkalandı ve sadece Nisan aylarında bir etkinlik yapmak değil, biliyorsunuz. Buraya gelmezden önce milyarlarca salavat-ı şerife getirttik insanlara. Bu sevdalarımızın emriyle, tavsiyesiyle, irşadıyla, davetiyle ve yüz binlerce yavrumuz Allah'ın Resulü'nün hayatını okudu, yarışmalara girdi. Dikkat edin, bu böyle basit bir olay değil. Onun için bu sevda gerçekten büyük bir sevdadır ve gidiyor. Enflasyon nereye giderse gitsin, seçimler, politikalar nereye giderse gitsin, vallahi şu kalabalığın ucunu ben yani göremiyorum, ağaçların ötesini. Ve bu sadece bir kalabalık da değil. Ve şu anda Efendimizin bize verdiği müjdeye göre Allah'ın yeryüzünde melekleri vardır ve o melekler Allah'ın zikredildiği yeri kuşatıverirler. Arş-ı alaya kadar kuşatıverirler. Ne mutlu sizlere. Kuşatıldınız şu anda. Arş-ı alaya kadar saatlerdir tekbir getiriyorsunuz. Saatlerdir salatü selam getiriyorsunuz. Gelmeden evvel zaten dolu dolu geldiniz buraya ve bunların karşılığını özellikle Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ı sevmenin karşılığını öyle basit bir şey zannetmeyin. Tamam, ahirete inanıyoruz. Ahirette verecek Rabbimiz. Ama Allah bizi, peygamberini sevenleri, peygamber sevdalılarını, Allah'ın bir adeti vardır. Dünyanın da sultanı eyler. Eylemiştir. Eyleyecektir. Unutmayın burayı. Eğer gökyüzü, şu meydan salatü selamlarla inliyorsa unutmayın, Allah bize bir şeyler verecek. İzzet verecek. Onur verecek. Şeref verecek. Ve özellikle diğer insanlara
adaletle hükmetme makamı verecek. Takbir! Zaten efendimi Allahu Teala bunu bizden istiyor, bize emrediyor. Dedik ya, ya eyyühellezine amenu kunu kavvamine bil kıst. Ey iman edenler, yeryüzünde Allah'ın şahitleri olun buyururken, hakim olun buyururken, bu iş öyle kuru kuruya değildir ve bu gerçekleşecektir. Efendimiz de bize bir yol gösteriyor. Sebatün yuzilluhumullahu fi zillihi yevme la zille illa zillih. 7 grup insan vardır ki hiçbir gölgenin olmadığı günde Allah onları özel olarak gölgelendirecektir buyuruyor ve bunlardan birincisi imamün adilün, adaletli devlet başkanı, adaletli imam. Efendimiz bize bu yolu gösteriyor. Olun diyor, siz olun diyor. Onun için bu bizim hedefimizdir. Biz yavrularımızı böyle büyüteceğiz. Sen adaletle hükmeden birisi olacaksın diye büyüteceğiz. Muhterem kardeşlerim, yalnız burada samimi olarak bazı kardeşlerimize tavsiyelerde bulunuyoruz. Kime? Özellikle din adına, dindarlık adına bazı yerlere geldiler. Allah razı olsun, biz nankör değiliz. Yapılan iyilikler, güzellikler varsa İslam adına takdir ederiz. Ama ellerine, yüzlerine bulaştırdıkları da oluyor. Ve olan İslam'a oluyor. Uzatmayın. Diyorum ki, ey dindar yöneticiler, ey dindar tüccarlar, ey dindar hakimler, savcılar, ey dindar devlet başkanları, bakanlar, valiler, insanlar diyor ki size, dindarlığınızı Allah'a gösterin. Dindarlığınızı, teheccüdünüzü, Şaban orucunuzu, Recep orucunuzu, seher vakti yaptığınız duaları, evvabin namazınızı, kuşluğunuzu, onları Allah'a gösterin. Bize adaletinizi gösterin bize diyorlar. Takbir! Biz sizden adalet bekliyoruz. Biz sizden insanlık bekliyoruz. Adalet bekliyoruz. Dindarlığınız Allah'ı ilgilendirir diyorlar. Yanlış mı söylüyorlar? Vallahi doğru söylüyorlar. Onun için bütün Müslümanlar sorumludur. Müslüman babalar, eğer mahallenizde, eğer sokağınızda, eğer apartmanınızda birileri sizin evlatlarınıza karşı, eşlerinize karşı davranışlarınızı gözetliyorsa, sizin namazınız, orucunuz falan hiç fayda etmez. Asıl puan, asıl diğer insanlara, sizi gören, gözeten insanlara karşı puan nedir? Adalettir, insanlıktır ve biz bunun için uğraşmalıyız. Biz buna dikkat etmeliyiz. Kardeşlerim, yine acı hakikatlerden birisine daha parmak basmak istiyorum. Hocalarım okudular. Peygamber sevdalılarının bildirisinin içerisinde de vardı. Allahu Teala bize Bismillahirrahmanirrahim. Lekad erselna rusulena bil beyinati ve enzelna ma'ahumul kitabe vel mizane bil kıst. Celalim hakkı için ben bütün peygamberleri Allah'ın ayetlerini okusunlar ve bir de insanlar adaleti ayağa kaldırsınlar, yürürlüğe koysunlar diye peygamberleri gönderdim. Son peygamberi de onun için gönderdim buyuruyor. Onun için muhterem kardeşler, adalet diyoruz. Lider denilince akla adalet gelir. Başka şeyler çok sonra gelir. Yakışıklıymış, ağzı düzgünümüş, bilmem dindarımış. Bırakın onu bunu. İnsanlığı ve adaleti önemlidir ve biz buna dikkat etmeliyiz. Ne yazık ki bu ümmeti ve bu ümmetin bütün coğrafyalarındaki insanları üzülerek söylüyorum.
eğer Strasbourg'a Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne muhtaç ediyorsak bu büyük bir yüz karasıdır. Buna dikkat edelim. Ve İslam ülkeleri, Müslümanlar, Müslüman liderler, Müslüman ülkeler adaletin limanı olmalıdır. Fırtınaya kapılan gemiler Müslümanların limanına sığınmalıdır. Tarih boyunca bunun güzel örneklerini göstermişizdir ve Allah'ın izniyle peygamber sevdalıları olarak biz buna talibiz ve bu ümmeti Avrupa'nın kapılarında adalet dilenmekten kurtarmak istiyoruz. Onun için de öncelikle bizi bu hale düşüren despot rejimlerin yakasına yapışmalıyız. Ve diyorlar ki, biliyorsunuz yıllarca bu ülkede devlet güvenlik mahkemeleri vardı. Allah Allah, şuna bakın ya, devlet güvenlik mahkemeleri ne olacak? Rejimleri koruyacak. Kimden? Kendi insanından. Eğer Müslümanlar gerçek anlamda iktidarı ele alırlarsa unutmasınlar ki insan güvenlik mahkemeleri kurulmalıdır. Ve bu mahkemeler insanımızı rejimlerin şerrinden, kötülüğünden, baskısından, zulmünden korumalıdır. Böyle mahkemeler kurulmalıdır. Aksi takdirde kıytırık kırmızı çizgileri uğruna insanımıza zulmeden, söyle ey Diyarbakır, içinizde devletin zulmünü görmeyen kaç kişi var? Tokadını yemeyen kaç kişi var? Mahkemesini görmeyen, zindanını görmeyen kaç kişi var? Onun için biz diyoruz ki aynen peygamberlerin yaptığı gibi önemli olan insandır, önemli olan Müslümandır, önemli olan Müslümandır ve Kabe'den de kutsaldır. Alimlerimiz der ki eğer bir Müslümanın eli ayağı yanlışlıkla Kabe'nin duvarının arasına kısılsa ve çıkamasa Kabe yıkılır ve Müslümanın eli ayağı oradan kurtulur diyor. Onun için Müslümandan, insandan daha mukaddes, daha kutsal bir şey yoktur ve adalet insan içindir. Devlet insanın bir hizmetçisidir. İnsanlara hizmet için vardır ve yoksa kendisine yıllarca olduğu gibi insanları, yavruları, bebeleri kendilerine taptırmak için yoktur. Hizmet için vardır. Ve İslam, Müslümanlar, peygamber sevdalıları bunu getirecektir, bunu gösterecektir. Ve insandan daha güzel Allah katında kadri kıymeti olan bir yaratık olmadığını gösterecektir. Ve biz Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ı, bütün peygamberleri bunun için okuyoruz ve bunun için getireceğiz. Bunun için bu peygamberi okullarımıza, ekranlarımıza, caddelerimize, mahkeme salonlarımıza, en üst düzey genel kurullara Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın mühürünü, hayatını, damgasını vurmak için varız ve sevdamız bunun içindir. Peygamber sevdası bunun içindir. Allahu Teala sevdanızı verimli eylesin. Sevdanızı mübarek eylesin. Allahu Teala bizleri Müslümanları bu dünyada başkalarının bile gelip sığındığı sığınaklar, emniyet ve güvenli limanlar eylesin. Allahu Teala günümüzü günümüzden iyi getirsin. Evlatlarımızı bizden hayırlı eylesin. Bizleri annelerimizden, babalarımızdan hayırlı eylesin diye dua ediyoruz ama oluyor dualar. Öyle değil mi? Söyleyin bacılar.
Siz sadece örtünüyordunuz. Siz sadece Kur'an okumasını biliyordunuz. Allah razı olsun. Edebiniz vardı, hayanız vardı. Ama şimdi kızlarınız alim oldu, öyle değil mi? Kızlarınız müftüler gibi, vaizler gibi, ilahiyat fakültesi mezunları gibi, onlardan daha üstün icazet sahibi oldular. Erkeklerimiz de böyle değil mi? Onun için muhteremler, Rabbimiz şu 15 sene içerisinde, benim bizzat burada gözetlediğim 15 sene içerisinde bize neler verdi, neler verdi ve daha neler verecek. Allah bize şu dünya gözüyle o güzel hediyeleri görmeyi, almayı bizlere nasip eylesin. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun aziz ve muhterem kardeşlerim. Takbir! 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 Allahu Ekber! Allahu Ekber! Muhammed Ekber! Allahu Ekber! خدای تعالی جبر و آخافتنا هیجا جبر و mesajın heja Seyda Mehmet Göktaş Hoca Razi ve inşallah mekamevi âli bike inşallah. Bu iman meşalesi hiç sönmeden yanacak. Ümmetin seni her an mahşere dek anacak. Gönül tortularımız nurunla paklanacak. Andımıza şahit ol ya Hazreti Muhammed. Andımıza şahit ol ya Hazreti Muhammed. Biliriz ki hükmü yok şu dünya nimetinin. Gönüldür sermayesi ahiret servetinin. Sana salat ve selam gönderen ümmetinin cennetler şahidi ol ya Hazreti Muhammed. Cennetler şahidi ol ya Hazreti Muhammed. Salat sanadır sultanım, selam sanadır aziz peygamberim. Takbir! بله هیجان و بدومه امدیسا گه بدن هلبستن محمدی جبر و امدیسا هنرمندا دعوتی پلاتفورم etkin kerem kin. Esselatu aleyh Vesselamu aleyh! Esselatu aleyh Vesselamu aleyh! Esselatu aleyh Vesselamu aleyh! Esselatu aleyh Vesselamu aleyh! پیروزه پیروزه حاکمت پیروزه 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 حیوانات پیروزه حیوانات پیروزه Bayrakları görelim haydi Allah. Bayraklar.
هبونات پیروزه بهار بهاراته ev bina خوشاته کیف و شاهیامه حاطنات پیروزه کیف و شاهیامه حاطنات پیروزه 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 حاطنات پیروزه 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 هبونات پیروزه پیغمبر خاص و عام لته صلات و سلام قربان قربان دی و بابو جان نورات هر پیروزه نورات هر پیروزه یا رسول الله پیغمبر خاص و عام لته صلات و سلام قربان دی و بابو جان نورات هر پیروزه قربان دی و بابو جان نورات هر پیروزه ایدا evin daraye Eşk hayali yaraye Gülistana merdaye Hatınat piroze Gülistana merdaye Hatınat piroze 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 Hatınat piroze 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 Hebunat piroze خدا رب تبارک کریه پیروز بجارک مولودات بنون لعالم پیروزه لعالم پیروزه تو بی خیر و خیلاتی تتسل جاوراتی خلاص یاوی ولاتی آرمانجات پیروزه خلاص یاوی ولاتی آرمانجات پیروزه خدا رب تبارک کریه پیروز بجارک مولودات بنون لعالم پیروزه مولودات بنون لعالم پیروزه 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 حاطنات پیروزه 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 حاطنات پیروزه 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 حاطنات پیروزه 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 هبونات پیروزه Tekbir! Evet.
Mısır'da dillerde, dillerde, gönüllerde, yolunda kızı yolunda, dillerde, gönüllerde, yolunda yüzü yolunda. Evet eller şahane. Eller kopsun havaya, ses verelim dünyaya. Eller kopsun havaya, ses verelim dünyaya. Aşkınla ya Muhammed, yolunda yüzü yolunda. La ilahe illallah, Muhammed Resulullah. La ilahe illallah, Muhammed Habiballah. La ilahe illallah. شكر بنسر لبي خويك سلامات ما بالذكر طعم دينا منور سلامات ما بالذكر طعم دينا منور فلك جان جان محمد
Mustafa Mustafa Nur Muhammed Mustafa 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 Nur Muhammed Mustafa محمد خير البشر صلاة وسلام لسر في قرآن شاهسر نور محمد مصطفى في قرآن شاهسر نور محمد مصطفى 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 نور محمد مصطفى 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 جان محمد مصطفى 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 نور محمد مصطفى 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 جان محمد مصطفى تكبير 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 خوش پیغمبری شهر روزا محشری لستر حوضك وسالي نور محمد مصطفى لستر حوضك وسالي جان محمد مصطفى 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 نور محمد مصطفى 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 جان محمد مصطفى 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 نور محمد مصطفى 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 جان محمد مصطفى تكبير 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 Önderimiz peygamber, Kur'an'dır bize rehber. Dil Süreyya'dan geldi, geldi Allahu Ekber. Önderimiz peygamber, Kur'an'dır bize rehber. Dil Süreyya'dan geldi, geldi Allahu Ekber. La ilahe illallah, Muhammed Resulullah. محمد حبيب الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد حبيب الله Cahillerin putunu, zamanın nemrudunu yıktın yerlere serdin şeytanın oyununu. Cahillerin putunu, zamanın nemrudunu yıktın yerlere serdin şeytanın oyununu. La ilahe illallah Muhammed Resulullah. La ilahe illallah محمد حبيب الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله
خدای تعالی ji hunermendê me razî bibe inşallah. Dengê wan, sedayê wan hê zêdetir bilind bike inşallah. Aziz Peygamber